Ibinyamakuru biratubwira amakuru y'ibibera ku isi, abanyapolitike bakatubwira imigabo n'imigambi yabo, abandi nabo bakatubarira inkuru zabo n'ababo. Nyamara ariko hari andi makuru batatubwira. Ayo makuru na ya kampani RUBAVU-BYAHI Limited. Ngiyi kampani yizewe mu kugura no kugurisha ibibanza n'inzu mu buryo bwihuse. Ikorera mu burengerazuba bw'u Rwanda, by'umwihariko mu mujyi wa Rubavu ndetse no mu karere ka Musanze. Uretse kugura no kugurisha inzu, inabafasha kugura ibibanza no kubigurisha, ikanabafasha kubona apartment zo kubamo by'igihe gito cyangwa kirambye, ikanabafasha kuzamamaza. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 42 43 82 cyangwa ukatwandikira ku mbuga nkoranyambaga zacu, hose twitwa Rubavu Real Estate. RUBAVU-BYAHI Limited, your trusted real estate partner. Hey there, welcome back to our YouTube channel. Niba uri mushya kanda subscribe ukore no kunzogera kugira ngo tujye tubana buri munsi. Murabona ko ndi ku muhanda, nurutse mu muhanda wa Kaburimbo muri metero 10 cyangwa 20. Bafite ikibanza kinini cyane. Aha turi ni Rubavu, hafi y'ibitaro bya Ndengera, hafi y'isoko rya Karukogo, hafi ya centre ya Karukogo, hafi ya kaminuza ya UTB. Ikibanza tubafitiye kiri hafi y'ikorwa remezo byinshi bitandukanye. Niba uri mushya kanda subscribe ukore no kunzogera tujye tubana buri munsi. Dufite n'izindi platforms wadusangaho ari kuri TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn, byose hose dukoresha Rubavu Real Estate. So mugende mudufollowinge, mugende mudukurikirane, twandikire, muduhe commentaire, muduhe ibitekerezo, byose ni ingenzi kuri platforms zose dukoresha. So iki kibanza tubafitiye rero kiri ku buso bungana na 800. Urumva ko ari hanini cyane, ushaka kugabanyamo ibibanza bibiri cyangwa se na bitatu wabishyiramo. Ubuso 800 wahubaka inzu ushaka kwashyira kadastere, wahashyira manexi, wahashyira inzu yo kubamo, ukashyira na kadastere yo na manexi yo gukodesha. Aha, ikindi hari muri zoning area ya R1, ngira ngo muri background mwebonye ko naturutse kuri Kaburimbo. Uyu muhanda wose no muhanda ugera ku kibanza. Ikibanza gifite metero kare 800. Zoning area ni R1. Amafaranga turi kuhatangira ni miliyoni 40. Njya kwabereka ubwiza bwaho, mbereke uburyo ari hanini, mbereke uburyo ari heza, ari muri quartier nziza. Iyi neighborhood ngira ngo murayibona ni VIP 1, ni VIP neighborhood. Harimo amakadastere meza, hakabamo azu yubatswe mu buryo bugezweho, namwe msanzwe muzi, ngira ngo murabona ko umuhanda ukomeza ari uyu nguyu. So ikibanza cyacu ni ikindiki, metero kare 800. Zoning area ni R1 nkuko nabivuze, miliyoni ni 40. Ikibanza ni ikingiki cyose, murabona ko no ku ruhande bari kuhubaka. Ari kubako amazu meza, amakadastere meza, ni heza cyane. Ibyangombwa byose birahari, uguru tukorerwa mutation kandi RUBAVU-BYAHI Limited tubigufashamo byose kugera birangiye. Iyi ni sure deal, miliyoni 40 turaguhereza, ibyangombwa byose birahari, uguru tukorerwa mutation. So ikibanza ni ikingiki, unini bwacyo mwabonye, amafaranga nayababwiye, zoning area nayibabwiye. Duhamagare mu bambere, iyo nimero ubona kuri ekran yawe cyangwa se kuri screen irakutugezaho. Waduhamagara, watwandikira, wadusanga ku mbuga nkoranyambaga zose dukoresha Rubavu Real Estate. Wanadusanga hano dukorera mu mujyi wa Rubavu mu nyubako izwi nka etage kwa HABIBU. Dukorera muri floor ya mbere, n'inyubako yubatse iruhande rw'isoko. RUBAVU-BYAHI Limited turizewe cyane mu kugura no kugurisha ibibanza n'amazu. Ni kampani ya mbere yizewe muri ibyo bintu, inabafasha kugura no kubigurisha mu buryo bwizewe kandi bwihuse. Tubafasha kubona amapartment yo kubamo by'igihe gito cyangwa se by'igihe kirekire, twafasha no kuyamamaza. Dukorera mu mujyi wa Rubavu mu ntara y'Iburengerazuba, twongeye tugakorera no mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru. Ushakayo ikibanza, ushakayo inzu nziza yo kubamo cyangwa se inzu yo gukodesha, ushaka ahantu ho kuba hameze neza, ubwo mvuze gukodesha mbavuze amapartment, waduhamagara cyangwa se ukatwandikira. RUBAVU-BYAHI Limited, your trusted real estate partner, was here for you.